Selam dostlar, TMTV kanalında təmli kreş tapşırığı, bizning tapşırığımız yoshlar ishinde hem barımız ishinde. Endi bizde bugün qonaqda aytırga kerak bik talantlı yigitlar, abilar. Avtor boshqaruvchi mendan o'ng yog'imda bosib turuvchi, endi sana bik yaxshi bilasiz. Bik ko'p jurlar, minglagan hitlar avtori. O'zi yoza, o'zi jurli, u Saran tug'il boshqalar da tarata jurlarin. Buva Mishari Rinat Rahmatulin. Rinat abi. Selam. Selam. Hayırlı günler. Hamida tanışıp uzak, tanışıp tibeti mindedir sizlerge ilan ettik. Sul yağında senin bugün kündeşin kim bulaşak? Yaş, jilkinçek. Bik talantlı jigit. Tay. Kırr tavuşlu. Tay. Motorcular boshqaruvchi Rishad Fazli Ahmetov. Selam. Rishad, o'zingga selam. Seni ko'ribizga shod bo'lsa, bir-biringizning pullari berishib shu ko'rish 8da bo'lib. Chunki ondan so'ng deb siz kundashlar. Bugungi topshiriqni kundashlari qo'l berishdingiz, ko'rishdingiz. Boshqa sira men narsa olib keldingiz deb bizning bitmigi shulay. So'ramasam bermaysiz siz narsalar hamon. Nu Rishad başlasın endi. Rishad olib kelgandir endi muayyan. Takabut. Yo'q, men bo'latni mana Tamli kurashga shul bir albom chiqdi, umr bo'yi shuni ertamin deb aytdim. Albomning albomini Ayy. Sen birga bir 5 albom chiqargansan. Ayy, mana Tamli kurash deb ishini motor etib avtograflarni qo'yib yozib berdim. Shestos yozilgan, datasi yozilgan. Mana bir yil yozuv bu. Ayy, Tamli kurashga bo'lak etasi kela. Yozuv bek ishga yashirgan. Bar. Yozuvi bor. Yozuv. Seni sinirga tirisha. Rahmat Rishad. Oy, ikkinchi tapur kela, o jingiraga kelgan bugun. Diskni olib bersanlar. Ya Rinat abi, sen narsa olib kelding? Nu meni disklar chiqarmagan. Mana men shu Tamli kurash yig'ishtirib shunday motor servis olib keldim. Hamda tradisyonli mening kalendariklar bu уже 15-yilga. 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 da bormi? Yo'q, hali ertaga. Birini beradi. Rinat abi, bek zo'r rahmat deyman. Menda ko'rib turaman. 13 narsalar pokush qilsa degan 13-asrdir endi bu. 13-asr chashkalari. Ayy. Farfor. Xitoyniki. Farfor, Xitoy. Yo'q, Xitoyda. Xitoy tugul. Yo'q, 13-asrda bitdi. Xitoy shig'ara eng yaxshilari. Shu. No, bilmayman endi. Shundan kelib berishgan. Bek zo'r rahmat. Sher biz Alloh bersa, bo'laklar olindi, Tamli kurash boshlandi. Tamli kurashimiz boshlanib ketdi. Hamda yigitlar, siz bilasizlar, topshiriqimizni sharti bo'yicha berilgan rizqlardan ayrim bir vaqt ishinde narsadir azirlarga, narsadir xastarlarga kerak pishirga, turarga ham tag'in ondan so'ng oqsharga. Ya, Rishaddan so'rag'im, yesh bitindi. Hayda. Ama mendan so'raylar. Narsa azirlaysan, yo'q. Sen birinchi aytgach, sen pishirgan rizqni Rinat abi azirlay olmaysan. Da, adres aytdi. Tak, men pishiram bugun Tovuqdan. tovuq bilan ananas matrittirib, folga bilan duxovka taqab sirlar bilan üstüne sirib, shuni bugun duxovka taqabız tovuqni. İşte pishiramiz. Ananas bilan yemişte pishiramiz matritib. Bunda tovuq ham ananasdan qola bor. Xitoy kabistalari, limon, kabistalar. Kabistadan endi tovuqni yortisini pishirib, salat ishlaymiz. Aha. Salat gazga nega gazga. Ayy, gazga desang da bo'laman endi. Kimdadir gaz, kimdadir aning birinchisi yo'q. Hozir suvni qaynatib tovuqni pishiramiz-da. Ular endi kabista bilan matrittirib, bolgarskiy perislar bilan, qiyarlar bilan salat ishlaymiz. Anlaşıldı. Yashilchalar bilan. O'ng'ishlar Vitaminli salat deb ataladi. Tovuq bilan bo'lg'ach vitaminli bo'lganida bu. Yo'q, anda. Delikates. Ya. Yoshlarski. Ayy, yoshlarski. Anlaşıldı. Rishad qolitir yema hozir tag'in. Ayy, o'zingga boshqa bo'lsa plan tizim, narsa ortdan narsa ishlasang ya. Men endi mana birinchi bulardan bunda salatlardan yasayman salat. Qo'ziqlardan salat. Kabista. Bayrangini to'g'ri kullanan men. Ayy. Endi mana tovuqdan meksikanskiy tovuq bular. Meksikanskiy tovuq. Meksikanskiy tovuq bularda. Bu tovuq to'g'ri Meksikana qo'yarsan. Mana ko'rsin endi. O qiziq bo'lashaqmi? Qiziq bo'lashaq to'g'ri, ta'mli bo'lashaq. Filip ishlar qo'tashaq. Ha. Ta'mli bo'lashaq. Ta'mli bo'lashaq. Yaxshi turishimiz yigitlar, endi sizga yordamga kelishak. Bugun anglashilaki bizning topshirig'imizning general sponsori bo'lgan Ko'kmara Metal Savdo zavodi ochiq aksiyadorlik jamg'iyatidan turli tobalar, turli kash turlar. Ko'kmara Saudiya markasi vaqt bilan sinalgan savdo German texnologiyasi bo'yicha Rossiyada yetishtiriladi. O'ng'ayliligi uchun haligi zamoncha savdo internet kibit oshada olarga mumkin. Savdo sabatiga qolin korpusi bo'lganga ko'ra, unda birinchi kiyimi, unda bit yaxshi tumalanib shunday. Tubi qolmadi. Bit temli, bit tatlı, ballı bo'lib pishadi. Rahmat bizim sponsorimizga. Ya, boshlaymiz.
Достар, біздің мұнда күрешіміз башланып кетті. Ришаттан әлбәтте енді көбірек сұрауларын Ришатқа да бересі келген кібігірек. Ләкин ikisinden de сұрарбыз ырмышынан нешеге екенін деме. Ең елек Ришаттың сұрап бетін ол бет үйленді. Ярыда сенің де үйленіп, сенің де қызыңды да күйеуге бердің. Әлі ол үйленіп, әлі ярты ел яшады ма әлі? Әлі ярты елда жоқ. Ярты ел әлі 3 ай ғана болды. Я Ришат, сиде нешеге ол қойылы тұрмышында? Сен үшін сен көз аллағанша ма ол башқа шарақ ма? Силе әлі бізге. Ғайла тұрмышы бек қызық енді. Қызық нәрсесі. Менің бетінде теге ауыл баласы боларақ теге Қозында квартира жоқ ей. Біз енді достар білет симайып тұрадыр ей. Квартира, е? Ей, шул теге шул вақытта енді ашарға өзім пішіредір енді. Өзіміз пішіреміз енді. Бірге отырып ашыдыр ек. Өзіміз пішіріп. Қазір енді Достар келмейді алай ашарға. достар келмей. Қазір іш жеңілейді. Қатын пішіре. Ашарға қатын пішіре. Бик те тәмлі пішіре. Исімі нешеге айтыңды? Исімін айтегінде. Гүлназ. Гүлназ, молодец. Гүлназ, біз шанып қалабыз бір 5 жылдан. Ришат бұлай қалмас, Ришат. Құрса өстірмесе керек. Нұрвиш бұлар енді деп. Ғайла тұрмышы бек қызық енді. Тағын нәрсесі білен қызық деп мұна. Өзіншәл яқлары бек көп. Кишлерін бірге нешейсіз? Кишлерін шул телевизор қашында отырамыз енді. Сен де концерттарға кеткенде ол сені затып қала ма? Мені затып қала, мотор иттіріп қаршы ала, құшатлап, Әйбет, құшатлап қаршы ала. Әйбет енді. Киноларға бірге жүресіз? Киноларға еребіз бірге. Гүлназ Қосияқ қызы Қазандыққа? Туышы білән шалы яғынан енді енді көп вақытлар Қазанда тұра. Қазанда тұрып енді Қазан қызы дейсен де бұлай. Енді Қазан қызы десек те бұла. Енді біз бір Қазанда танышып, ашмай еттіріп. Бек қызық, бек көп нәрсені сұресі келейін деге. Қоншып таныштығыз, қуат таныштығыз. Бәлкім теге білесі де келе. Бәлкім сенің сүйесіне келмедір, бәлкім ол турда. Кім біледі, бәлкім сірдір ол. Мен сөйлемейді. Сен іште сөйлеме. Мұнда Саид Гараевич. Tanıyım. Ренат. Да, брат. Енді құшақ бақлап тауығын турабата баштаған. Тәжірибесі көбірек. Көрініп тұра. Концертқа, өзіміз соңғы концертті қойырға кеттім де, Петреш районына бір шықты деген ауылға. Ойында онда бір Нұстана қайтқан енді қонаққа. Шеттер. Концертқа шықтылар ма? Концертқа қайтқан енді ол Қазаннан, шул досты шақырған енді. Әлләп биражы кеп пішірі дейіп мәшін, пешірі дейіп мәшін, әлләні сәп пішірі дейіп мәшін. Бұл енді қызығып айтқан шақар қызы бетінде. Пирашки ашарға? Теге ауылда бетінде тәмлі бола. Меште пішірілер тәмлі етіп. Шоңа қызығып айтқандыр енді деп өлем. Шондан соң енді... Сен мұнда нешек міне, сен сейле, ұзақ сөйле? Ұзақ сөйле. Потому что білмей. Біле. Нешек алдарға білмей. Концерттан соң бізге әнәрден календарь... Олар концертқа шықтылар енді. Әгедашып? Почему да менің календарий? Ренатайын шекел календарик бар менде. Дейінде біз енді киім костюмларына жиғанда сахна артында бір мотор қыз басып тұра. Себетін бадырқызларын сөйлемейді. Тоқтата, сөйлесін қызы. Сахна артында бір мотор. Ең шындай мезгілі бейтін ұланы. Сахна артында бір мотор қыз басып тұра. Мен енді жоғалып қалып малай түгіл. Жоқ енді, жоқ. Моторлық бар, шеберлік бар, яшілік бар. Тауышы бар, Тауыш, аны енді тамашашы өзі біле енді. Мен теге тауыш бар деп. Мен тамашашы оларға айтам, бар. Шундан соң енді шул календарьдың артына мотор етіп Гүлназ бақыт тілін деп жазып, автографлан календарьдың бөле кеттім ана. Бөле кеттім де, қазір енді интернет шілтерлер кең таралған бет енді. Интернет шілтерлерде отырып, бұл қыз меңа нете, үстелі. Друзияға енді. Друзияға үстелі енді. Шундан соң нешіктір аралашып кеттік те енді. Бір досының туған күнінде ұшыраштық, көрішіп, шунан нешіктір жайлашып, майлашып кетті енді. Ұзақ ойлап тұрмадық, Истанбулға барып. Никақта оқытып қайттық. Түркияде. Истанбулда никақта оқытып қайттық. Неше ой жеріне бәрсі қойды? Білмей алсы енді мәхем түгі. Неше жердегі? Міне 3 ай. 3 ай, нормально. Мен білем кішілер міне кеше танышып, бүгін үйленішкендер де 20 ел тұралар енді. Нормально ершілер.
Xuday бәхет берсин, тигезлек Amin, берсин, şöyle olsun тигезтирмеш. Теге вакытта календарьга язганда бәхет телим, үзем белән дип язып куйгандыр ул, бәлки. Haydi. Шуңа булып чыккандыр. Ol aldı ya. Kay aldı indi. Мен сені яратам деп жазғандар әлі. Күңелеңә ашадыр. Күңелеңә ашадыр, мискәләле миңа дигән дусларга. Илис Вали дегендер. Яхшы. Менә шундый хәлләр бар. Үзең гомумән теге ярар, күшегә безнең табыйга, Ринат абый инде безнең тәҗрибәле кеше. Тавык Нәрсә буенча? буенча, бөтен нәрсә буенча, җыр язу буенча, пешерү буенча, Да. кеше кызы белән җырлау буенча. Алла кызым ничек яшәп яталар? Матур гынамы? Аллага Кунакка шөкер. киләләрме? Күрешәсезме? Көрüşmüşə indi постоянно көрüşüb торабыз. Кайталар. Әле бабай булмадыңмы? Бабай булгач Юк. хәбәр бирәсеңме? Бабай булгач сезгә первый очередь хәбәр бирәмен. Иң беренче булып, яме? Әйе. Килеп җитәрбез. Чәчәкләр тотып, Да. котларга дип. Әйе. Иҗатта яңа җырлар, яңа клиплар. Яңа җырлар, яңа клип төшеп, җыелып йөрибез әле. Шушы көннәрдә Алла бирсә, Алла бирсә. Нинди җырга булачак ул? Тишләремдә генә калдың хәзер дигән җырга. Яңа җыр инде ул. Секләрен салмыйсыңмы, молодец. Ришатта булдыра монда, әйе. Ул синең үзеңнең җырың инде. Бу Авторы. минем үземнең җырым түгел. Сүзләре аның бер җегет язып бирде миңа. Так, Бик мәгънәле җыр инде ул. так, Кызганыч җыр. так. Шуңа күрә миңа инде ул шушы булар җыргәннәр җыр җарым. Тарихын сөйләп бирде инде. Тарихын сөйләп бирде дә миңа. Ринат абый шушы шигырьгә ки язып бирәләр. Әйе, шуннан. Только син генә язырга можешь диде дә мин яздым. Җыр удачный чыкты дип уйлыйм. Халык бик ярата. Я безнең инде тавыкларыбыз туралы бетте. Бу тавыкларны ишетәсез, җегетләр. Миңа таба кирәк, таба. Мин сиңа бирәм. Күкмара табасы. Күкмара сәүдә маркасында булган җитәме шунда ярымы? Яхшы. Бик яхшы таба, бик яхшы. Мин духовка торам. Майлар, безнең май хәле. Сәлам алейкум. Ләмон дирә. Мендин алабыз да. Бу оливковыймы? Һәм Так. Мансы зәйтүн мае, әйе. Ана тегесе көнбагыш мае. Каралы син, ә? Бирегәме? Хош килгән, да. Әйе. Син ришат нишесең безнең? Менә Фольга белән. фольгага тыгабыз да. Фольга белән пешерәм дип, бик ышандыра инде. Фольга- Нас өйрәткәндер мөгаен. Бу балык пешерәдер. Я мин балык яратам пешерергә фольга белән матур итеп. Юк, ярдәмләшкәнең бармы син? Гына зат кухняга кереп, Гөлназ әйдә миндә булышым әле бераз әйдә. Нимә дигән булыр? Булышкан бар. Мин теге шеф формалай буларак булышам ярдәм итә. Я бәрәңгә җим шунда. Я суганын турайм. Ул теге җыламасын дип. Әйе. Яхшы, сез Ринат Нәрсә буенча? әфәнде, юк. Турашкан, булышкан бармы гомумән? Гомумән булышкан. Вакыт булганда без бит вакыт юк. Гастроль. Так, аңлашылдымы сез? Юлда, юлда тызлар. Бар аны тур. Бик яхшы туз аны. Яхшы да. Сибәсен тызлап җибәрәсен. Бу ничә минут? Без генә май салабыз. Һәм нәрсә белән пешерә тиш? Үзе генә менә тавык. Суган салмыйсыңмы? Ананас. Ha, мин Бөтен нәрсәне Буда кулланасың. тәмле приправам бар иде. Бар монда бездә бик күп. Гале. Кайсы шей Ал, кайсысы да ярый. Острый була бугай бик каты. Острый ярамый артык кешегә шарга. Ишәп ярамасын, бик ярый. Нам себе гәбәт бик тәмле шулай. Әйдәгез яшь багыга бисенгән Татар җыры фестивале хакында. Миланың 15 еллыгы Да. юбилей. Ришат Ришат кадәр син белән. Син чөнки беренчелек алган иң алтын барсын булда булды. 2010 елда Тукта яңгыр. Шул җыр Яумай белән. инде дигән. Шул җыр белән да. Ул җыр синең үзеңнеке. Үземнеке инде кемнеке булсын. Язу тарихы кыскача гына нәрсәгә күңелеңә үтте? Ул нинди яңгыр үтте синең күңелеңә? Тексты шадымы? Тексты кемнеке? Тексты үземнеке. Үзеңнеке. Үземнеке. Тәрәзәдән карап торам. Әйе. Яңгыр жава прямо. Прямо ява инде. Прямо ява. Туп-тура. Тәрәзәгә бәреп жава. Бәреп ява яңгыр. Да. Идә бер үзе. Бер үзем Урамга чыгып булмый. кайгыга баттым. Яңгыр яугач чык инде. Сен инде Мәскәүгә бара кирәк чыгып булмый. Урамда пешерак. Да, әйтәм бер җыр языйм инде шул яңгыр турында әйтәм. Көндез инде бу көпәк инде. Инде кайсы кич язмыйлар җырны. Әйе. Юк, көндез чыгып кемдер төндә язам ди. Шуннан тута кызык әйе. Ну шуннан инде шул Алдың кулыңа баян. баянда уйный белмим мин. Клавиш. Алдым кулыма клавиш. Да, базлык бит. Япон тактасы. Синтезатор әйе. Синтезатор алдым.
Һәм инде син уйлап торасың. Так, моның ритмы беренче тәтеге. Yok, o просто былай болды. Yok, былай болды. Яңгыр мына почти атна буе жауды. Туктамый. Менә шул бер фикер туды бит. Тукта, яңгыр деген менә шуннан киткән фраза ул. Тукта яңгыр. Кушымтасын яздыңмы, неме? Тукта яңгыр да, Яума. Да, башта кушымтасын яздым. Андан соң мин инде яңгырга бәйләмәкче бу җырны. Ну, мин аны мәхәббәткә бәйләдем. Чөнки тәрәзән карап торганда теге йөртташлык тәрәзән сен карап торучы бер кыз бар иде. Тугандыр инде. Яхшы. Гомәр үзеңнең инде ничә җырыңа алтын бар слышын хәзер. Менә 4 алтын бар салдым мин. 4 җырыма алтын. Сиңа дүснәсенә тукта яңгыр. Тукта яңгыр тормыш китабы. Шакыргына. Шакыргына мине. Синең күзләреңә моң су. Дүк булды. Күзләр. 5-нчедә булсын инде ул. 5-нче. Алла бирсен. Булган булсын инде. Тавыш бирсеннәр безнең телевизион тамашачыларыбыз да. Минем җырларны бит әле Гомән тамашачылар. теге үземнең алтын барысына түгел. Башка Башка җырлар кешеләрдә да дә бар. бар. Бик тә синең менә синең җырларны бик тә күп башкаручы җырчы кем ул? Кемдә синең җырларың күбрәк? Латиповларда, Рафаил Латиповларда, Динә Латиповларда. Аннан соң Әлфинә Згамовада. Бар, ничәдер җырың? Ну, Рөстәм Закировның инде Артайм әле. Әнкәй дигән җыры ул инде Легендар. легендар шедевр дип әйтәсем килә инде ул җырны. Ул аны шул кадәр халыкка җиткерә билде. Ул аның легендар җыры. Әйбәт. Аның Моның өчен хәтта бер Мен тай беләбез инде күпме дуслар, күпме танышлар миңа бер җыр язам дип обещать иткән иде. Язган хәмә? Язмады әле. Һаман язмады. Ах, Bütün эстрададан язып бетерде, миңа язмады әле. Ринат Саидгараев. Әле бит еленеп җырды. Булай булгач инде җиңүеңдә икеле инде бүген. Алла берсе язып бирәм диде. Алло, наоборот. Мин җиңдерсә язам. Я Ришат карале монда. Ришат минем хәтта бик өметләр багламаган, яки бик матур итеп тизеп куйган әле ул кара син күз сал бер. Тырышабыз инде, Карале син буна. Кухняда эшләгән кеше кебек. Белгән, ну, шеф-повар баласы бит, шеф-повар баласы. Я Ришат бик матур, монда ханына саласың, шулай бит? Әйдә, синең алтын барсын турында сөйләшеп алыйк. 2012 ел. Ул да булса ак шымыртта. Аксерин, Ничек мин сине? кайсын мин сиңа бирәм. Кайсын сиңа бирәм. Дип язып бирде, Рафис абый Гаптур Ганиев. Так. Аннан соң. Аннан соң инде Сесрап тормыйм инде ул алтын барсын. Кая дигән битек шусы. 2012 елда алдык берне. Икенче алтын барысын инде син кирәк дигән җырга алдык. Моның авторларына килгәндә Эльмира Җәлилова сүзләренә Ферзар Муртазин кине язылган җыр булды. Бик тә матур җыр булып чыкты. Инде тамашачыга ошала дисәк тә дөрес булыр. Автор башкаручы үзенең менә син бит теге талантлы кеше бетмәсә талантлы бадыр җыр язып караганы юкмы? Менә куркам. Алтын бар салырлык. Куркам җыр язырга. Мәсәлән, куркасың инде. Булай музыкальный образование бар инде. Школда укыган, нотларны яхшы беләм. Язып кара Кирә кирәк. уни беләсең? Башка кайга төшсә, Нәрсәдә уни беләсең? баян. Баянда. Шыгырдатасың. Шыгырдатабыз. Айса кетип калабыз, яме синә бер 5-10 елдан берәр җыр. Алла бирсә, Сөйләштек. Алла бирсә ярар. Шуны әйтеп узыйк, синең җырыңда бар, әлбәттә. Булатның Синдә җырың. Синдереп пока. Сүндерәп, синдә җырың бар, бу претендентлар рәтендә, ягъни безнең телевизион тамашачыларыбыз hw.tatar.ru сайтына кирип, үзләренең күңелгә хуш килгән җырларга, җырчыларга тавыш бирәләр. Әле шулай ук 1200 номерына SMS тайларга мөмкин җырның коды белән. Һәм сезнең яраткан җырыгыз һичшиксез җиңәчәк, чөнки тавыш бирүләр инде бик аз калды. Сынаулы вакыт, сынаулы көннәр, сынаулы атналар. Үлгерегез, тырышыгыз, яраткан җырчыгыз, җырыгыз җиңсен. Сезгә дә уңышлар теләп калам. Быелгы Татар җыры фестивалендә ул быелны булачак 20 декабрь Пирамида күңел ачу үзәгендә. Килегез, шәп булачак. Безнең дуслар, күреп торасыз, монда бүген бөтен эштә синхрон рәвештә бара. Тавыклар да бер вакытта туралды, әйме? Ананасларын да бер вакытта турадылар. Хәзер менә аларны нәрсә эшләтерләр, инде күрербез. Рекламадан соң тәмле рәвештә реклама. Дуслар, көрәшебез кызганнан-кыза. Монда тавыклар пешә, әле синең тавыгың кермәде. Куй, әлбәттә. Монда менә мин пешә кемдә? Синең бу тавыгың пешә. Я, бу тавыкны чәтә. Бусына ананас турадык та менә. Ясыннан. Хәзер өстенә сыер турыйбыз инде матур гына әйтеп. Сыр уабыз. Менә син Булат, сиңа сорау бирәм, сиңа бер сорау биргән юктыр. Син бит 2 бала атасы,
Sen bir tane pişersin de özün de. Bilmiyorum. Hey. Oo Berat, enekaş min pişirsem. Min pişirsem sen jırda almayacaksın biter çünkü türsüz kalacaksın. Ona göre. Kuchnyada bit indi irler pişirge tiyiş. Ayy. Kuchnyada gül irlergene pişirge tiyiş. Kafkaz yaklarında bit indi. Kafka tiyiş, ayy. Kafkazda da gül irlergene pişirge kuchnyada şıp kila. Bizim iş pasar etmeyin değil mi? Şulay. Yastır. Yeah. Senin kişkine şapta bitne durt abi üskeme durt bir tuğan şulay bit. İyi biz. Bala şapta durt bir tuğan. Tuğan malay desek. Durt bir tuğan malay. Jigit. Sen tip şigi olarak ilegedirimi abilardan hummen nerse işletelerdir, işletim üstürler mi, işke kim iretti, eti iretti mi, abiler iretti mi? Birinçiden Hazırdakinde de aralaşasın abilarınız bilir. birinçiden indi beni eti iretti şike. Nur. Abi. İyi. Birazdan şerek. An iki ismi iyi. Nur İslam. Evet, evet. İki isimli İslam bilen Nur koşulgan. Eti irettedir indi kubuşke. Andar indi abiler bilen tiki aralaşabız mı degen. Hazırdakinde de. Hazır günde Fayda yaşıyor, evet. nıklı aralaşabız. Abiler rayında yaşayırlar bizden. Mariyal Respublikası Berengide. Berengide. Şunda yaşayırlar. Indi tiki Senin köpek dağın müzika talantları var mı birer senin? benim köpek Sen olar jırlamayı mene diyecektir. Lakin mene ola benim malayı. Olu malay indi. Rinas primenik bula mene ol. Bilen beni şu olmadı şirket miydi? Orada nasılsın? Ey ol jırlay mene. Eybat da var. Jırlay. Üzün DJ'de alıveriyor. Sinan'ın prodüsörü tuğun bunlara adı jirmişsin mi tege? Haydi uzun konsertlerini alıp jirmişsin mi Sinan'ı? Yerden etkelim mi? Sıraganda ağır vakitlarda buluşam ben. Tege Mümkün bulgandayım. mümkün bulganda iyi buluşam. Eybat. Hemen de ol tege kakatıyda ha zavuşnu kıyındı. Bu senin çeşke kişireksin senin plemiyenlik olabilir. Plemenik bula bizim butilar indi. Senin ene kaşın melle albertu gandı. Metem yok mine 4 yaşka kekina. Doğan kadar 1 oktyabr. Mikum 5 fevral mı? 1 yaş 4 yaşka bu şoyun. Plemiyenlik jırlasa Renat abinin kızı jırlı bit. Kişi kızı. Balalı Salenka'da katnaşkanı Allah bilse o Duetler konsertinde. duetler konserti. Biz dueti jırladık bu yan. Şula yok. Duetlerde. Balalı Salenka'da çıkış yapacaksın mı? Biz zaten Allah kursa. Yana jırlayansın. Senin jırlarını jırlayma, uzine ettim yana. Başka jırlar kerek deyip, indilek jırlar. Yüzü Üstünlük biri. hazırki vaqtda mene bu jetege jırga kirib ketdi. Nıklap. Kirib İki yaşta ketdi. dana. Bana bütün 9 yaş. 9 yaş nıklap kirib ketdi. Etiyim menga şunday Tura varsın. şuшу bayramga Varsın oturalım. Evet. etiyim menga şuшу bayramga jir kerak. Etiyim menga o'qituvchilar kunina jir kerak. Etiyim menga anilar bayramına jir kerak. Ati ders mektepte müzik okçusu sırağını yatayım biraz jır yazıp birsin deyip ana kerek. Men üzüme jir yaza almayım, anaga yaza başladım ekan. Şulay mı? Şulay. Üzüme jir yaza almayım. Evet bitmedi o. kaldırılık kişi var. Herhalde Kireçekte alaysa jırşı bular da Yok. bular da kılacağım. Uzun tilemişsin mi? Üzetlemiyor. O просто Hobby. jırlay ol aytem kızım üstte kim bulasın? Etiyim mende aşağıda Zoo magazin. Zoo magazindi. Bu ada indi. Bu ada bilmeyeyim ben bu ada hele bilmegen bu ada kalamıl kaya kala. Şunun men bulan dedi üzüm direktörü. Benim rabuçlarım buladı. Benim üzümün bütün prodüksiyi buladı. Men şu prodüksiyalar ve komanda bitip buna oturatan şu bulan dedi. Komandir bala Hüseyin diyorsa. Evet. Direktör. Yeni direktör Allah bilse. Men direktör. Kupkaneteki jırışlar turunda gaybetler jiri, imişler jiri ne? Hayır, nişe balası iken, mında balası iken deyip şimdi sırağanlara yok mu tege? Şimdi nişe balan var deyip bu kalıp yarata bitmem diye birine. İmişler, gaybetler. Ne? Kayadır usip. Yürüyken anı yatayken balası deyip bana malaya var iken teginde. Yok, ulan. Şimdi короче ne oldu? Sile. Şimdi bir konsertda bir siz zapiska yazıp jibirgen Renat abi sizning shitda nisha balag'iz bor deyip. Ne o'ylab qarang şimdi. Şimdi hep cevap verdin inandı vakta. Okudum bu sıravını. Men tutdim da jüri aytdim, sanaganim yo'q dedim. Dalada dik Mene var. şundan imişler keteyinde. İmiş degenden de bitelim. Mene sen okudun mu eken, işittin mi eken imiştir. Rinat Rahmatulim.
ай сайын 30-40 мең штраф төлейді. Дұрыс. Машинасында. Дұрыс. Бұл бетінде мені мен сені мақтап айта алмаймын, сен бетінде ел қойдаларын демек бұзасың деген кіші. Ну, бит Мана нешік қарарға керек? мен бит Қазанда yaşamayım. Bütün çaralar, bütün merоприятиялар, bütün konsertler, bütün neler Қазанда болады. Мен Сен неге ертерек шығып кетесің? Сен интернет шығып кетірген мен битін тоже семья кішісі, тегісін ішлері керек, мысын ішлері керек. Шуңа көре үлгермейсің. шуңа тезлікні арттырға тұру Тезлікні келем. арттырға туры келе. Бұл шын мысыл интервьюда мен оқыған, Шын, кешегіне 32 мың штраф төледі. Бір ай ішен. Ой жарымдар енді. Құтма жел қандар енді. Ай. Бір әргіз ешітті мұны yazып қойды ма? Ая қарай бөз деп штрафқа. Ей машинаны алып кеткендер дейін анда бүгін міне сен барғанда. Ол бит күнге кішер концерт қоя, шабау. Шулай, бірнеше район аша бұрыстырды. Ришат, Күнге кішер концерт қоя. Ришат, руль артына отырсам, бір қашын олай тезлікні арттырып, бұл қадерін басып жерме, еме? Сөйлештік ма? Менен де спокойный кіші yok. Лучше сен пассажир нейінде отырып жер. Үйенші руль Сен алып. кішкенерек пішағын жоқ ма? Кішкенерегін өзім біліп керек. Hazır bit машина алсам выгодасы yok. Aka çağırmıyorlar her. Benzinler orta, zapravkalar orta, ime. Так. Заправка atmayın da dizingin Машинаға atı. көп. Kamera көп. Onun tigi Zirte bilmeyim demeyin de. yok indi yırtabilden tügü. Yırtabilmezken men 4 yaştan kombayn etken bala indi. Somu kambayın makine tükürmeyin. Kombayn. Бешегінде комбайн ауырағайлы Комбайн. сенімінде бәлекегіне машина O puşsago. Сенің жібің алын комбайн yanında ол. Şuna göre men әлі taksilerine yürüp duram. Mene şundan da yaxşısı yok hazır şahar için. Керек жерге барасың, керек жерге алып баралар. Ақшасы көп кетеме таксиға. Ақша шушыл бір банк кеттім. Жауаплар әзір біздің респондентларымыздың бүгін. Ришат, мен қарап тұрамын, сен бұл тоқының қошантыға біздің пішесі де бар. Eyde yeşil ülerini bir tane sığınanda saldım da. Бұдайғана салып қайым моторлығы үшін. Motorluğa işi sığınan bir tane Rişat. Şu olan pişmeyen geçken aşağıda. Bugün pişmeyen geçken aşağıda. Rişat. Yarar. Yok, әлі еш, әлі барысында ереді. Қайлы. Süpürgen ne? Deyip de Yok, ol iyileşken salatını sırası yasap berege. Как будто қартайғандар. Yok, мен әлі өзі yaşım қатты пилмені аша бітір алам. Ya. Ренат abi, қара. Мен сметана саламын үстіне, тағы да тәмір. Сен салатыны бұл соғытқа салғансың, әме ничек бұғатасың? Анда біздің керенерек салат бар еді. Кере салалысың сонда. Şu mu? Şu gördüm. Шунда сал, сен аны алай яқшырақ жерлерге қойсақ. Болды. Кемер айтты дейсе, өзім білдім дейсің. Бұлар жихан қарай береді. Я Ришат. Fazla yapma. Сметана салам әлі, тағы да пайдалырақ бұл ашқазана дейді. Smitan değil mi? Kaymak değil. Қаймақ. Сәбит Маридан. Neyse, əşmətən deyir ya bular. Bunun üstüne falga qaplıyızdır işte. Qaplıyız. Biz mən əzirləb qoydum falgasını hər. Mən tura bitirəm də təmin etib. İşat pişesi de var. Haydi sal dedim bizden, değil mi? Yürü, aşıq qalmış. Oğul teki uzaq pişmeyansı. Bilesindir indi. Tamam, uzaq pişmiş ona görə. Hər üstündə sarımsağını da salıb керек. Hadi bir vitaminaz vaxtı, sarımsaq şaya керек. Salqın qışqa керек oldu. Sarımsaqta vitamin var indi. Salqın degəndən Salqın salqın. degəndən çık ayısın. İndi resept var öyle. Kırık doğuşlu jırçılardan, salqın tiyudan resept. Bir aktualsın vaxtayı. Bal belə şey, propolis, mənə şundan Oldu yasələ, indi, sarımsaq, tegisi busu. İşte bol bilen propolis. Para polis içip bir tane rulga otural mısın? Propolis bir tane. Rişka. Ana spitsası da var. Meselesi var. Spitsası. Spirtusu. Al bit. Rulda yermeyiz. Çok iyiydi. Anga nerse. Ana gal isapit. Велосипед дегеннен де сен теге бар бит әле прокатқа берелер велосипедлар Қазанда. Соларда жегенің бар ма? Прокат қалған жоқ менің. Теге, Өзің велосипедлар? да? Өзімдікі. Икеу. Ике. Бірсі Нагорныйда тұра, бірсі квартирда тұра. Бірсін теге шимбе якшамбеге жерге де, бірсі ішке жерге. Bilsin abi. Бұнда 20 минут. Rişat. Ау. Sen sıcak sırıyorsun. Sen ya tiks bir. Тикіс.
Tikasını yazdırıp alırız Allah verse. Sen. Birer tema. Tema da. Ne şey olmaz. Bulmagan tema tavırımız da. Ha, tepsi. Анда мектеп көлке берем жігіттер. Сөйләшсек аралашып жүрүз. Yo tema деген шигыр кимдерге? Шигыр битте ашы кимдерге? Ләкәсен бу вакытта бик күп шигырьләр яза Айдар Минхаҗев. Ага нинди генә тема әйтсен, шалт яза да бирә. Айдар var. Шалт яза да бирә. Менә Айдарның Жаңа җиңел багың. Айдарның шигырьләренә мин язарга бик яратам. Молодец. Минхаҗевны гына. Мин хаҗда. Синең бармы җырлар аның текстына? Бар. Так, яратам булган шәй. Мәсәлән, без теге белгәне. Siz bilgen yoktur ne verin? Ya koyasın син ул җырларны. Jırlayayım mı? Bizim solniklarda. Ha? Solnik konsertlerde jırlayayım. Асольникта ничә процент мәсәлән, халык белгән җыр һәм ничә процент яңа җыр җырлыйсың халыкка? 50 на 50 почти. Мәсәлән, синең 3 көн концерт дейме? 3 төрле җирдә. Син анда программаны алыштырырга мөмкинсең монда. Бүген кайфым юк әле бу җырны җырламыйм. Масын чырып калдырыйм әле. Монда ярап халык яши, алар моны яратмыйлар, монда аларга мөнҗарак кирәк дип. Да, дөрес диyorsun. Да, шундый. Бар мәсәлән, районнан аерыламы? Мәсәлән, кайсы район, кайсы районны мәсәлән Татарстандан алабыз. Бар ди мәсәлән, менә бу Арча районы, бар ди Буа һәм бар ди киттек Баулы яклары. Ну, Arşa rayonuna var. Арчага нәрсәләр җырлыйсың? Kilgende indi. Артемәләнкәй. Ortaya Ya o jırlarsın mı? Yok, onu jırlagan yok. Sırılar, konser sayın sırılar. Ortaya melenke jırlayındı. Eniler turunda jırlayındı. Şolay deyip. Menинерім просто bir kuplet akapellığına jırlap jiberem. Sıragaş bitindi halkının Күңелең күрергә кирәк. көңілін көрек, обижать болмай. Вай. Шуңа күрә. Шуннан? Тегінің салаты. Yok, айтып тормасын, Арча. Алда салат туры нәрсәләр туры инде. Yok, aşağı bitinde o bir kulturlu, jak bitinde, anda bitinde, üzerinde köpme çıkan yaşlar, köpme şahıslar, no, anda indi, saliyet necələr jırlaysan indi. Mənə tege jaklar aşağı bitkende imler, bizim Bu ayaklarına. bu ayaklarına Mişeristan jaklar aşağı bitkende. Hop, hey, Anda уже, Хам хайлалай. da, Halloween. Halloween деген җырлар бар. О, репертуарыгыз байыган икән сезнең. Hazır indi şebem bilen şirki turundan yazır yazır. Mənə просто konsertlər qoyarsın bitin, Javi, konsertlər qoyğanda жаңа jır jırlağa tiliysin. Xalq baribir senin tege elektrik jırlarını sarıylar. Uşul tırmış kitabını sarıyıl. O tırmış kitabın jırlaması kadibinde Antlar birgəni indi. ant tuğu programmadan çok mu çerip kaldırarız? No, дополнительный baribir biz anlayacaklar bizimde. Şakırgına minin jırlatarlar, Toqta Yangır'ın əbizzətini jırlatarlar. Toqta Yangır'ın jırlağında yine bütün sahneye bala minip bilgiyindir xatlanır. Evet. Mənə seni ilənib qal, Rişat nişirək, işlərə gerek. O bir kompozitör tuğu. Bana bu yıl Sony konsertler başarı başladım indi Allah'a şükür. Так, кайдарда булдың, кайдарга барып үлгердең. İjolga varıp ayttık. Ижау татарлары. İjol tatarlarına halini bilip ayttık. Hazır alda günlerde indi Şallı, Elmet, Nijikамскер, Müslimler, Alabugalar, şulay arga barabız Allah bilse. Өзүнүн туган ауылда койган бармы концерт? Туған ауылында міне көп кіші сұры indi. Туған ауылда шийтенірек өзірлар. Неге шетинерек? Ұялан машында шийтенсірем бе нәрседер ней. Şey, в общем, yalan turamalı. Уялшан. Yalşar. Куюп чыктың әле дип. Жок, сен куюп кара, нишләп авылыңа бер концерт Қоябыз Allah берсе, мен енді бағдай бердім. Сабан тойда жырлағанда. Сабан тойда. Сабан тойда. Біздің жігітлеріміздің мында енді іші бітіп келе. Чөнки тавыклар пішіп шықты. Пішкен тавықны біз Ришат нишләттік. Салатқа турап салдық. Салатқа нәрсәләр булды синең салатыңда? Әйдә, сиз генә санабыз әле. Кәбестә. Салатта кәбестә булды. Татлы бұрыш. Болгар татлы бұрыш булды. Қияр булды. Суған. Суған. Булды. Пішкен тауық. Пішкен тауық ите. Грудка. Hazır indi botibіз, бұрыштар салып ие. Бұрыштар салсын. Тәмлетіп, ие матур етіп. Син мында сыр салмадың салаттан ашылай бит? Салмадым. Сізде сыр салмадың, чөнки салатларға сыр. Синең салатың нәрсә белән аерыла, Ришатныкынан беләм тавыгы юк. Benim tavuk yok, benim менә Birdən bir ayrılıb тора, тавык булмаулыгы белән. tavuk bulmalık bulacak ayrılıp tura. Anın indi mayda ekeni bilmeyim. Indi mayda seni. Yok, аны көн багышмайында. Benim torcukun bağışmayında. Зәйтүн майында түгелме ни? Yok yok. Zeytin. Так. Беләсезме зәйтүн майы файдалары икән? Zeytin bayı потому что жетмейді анда көп қалған. Zeytin mayı элек-электен келген күнбағыш майы инде ул. Күнбағыш майы.
Zeytin mayı әлі kullanmaya başlandı. Biz de Bu yıl bizning için yangilik. Yaxshi shulay bo'lsin deb. Zaytun bilan qimbosh ayrıladır indi. Yo'q, ayrilmaydi. Bir baqchada o'sa. Marida. Anda shulay o'sa. Yaxshi. Endi o'ylavimcha yanadan bizning topshirig'imizning general sponsorina uzr rahmatlarini aytira kerakdir. Chunki siz bu qizdirgan tovuqlar, boshqalar pishirgan tovuqlar bor sizlar әзірләнді оларның сауыт сабаларында. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл сауыт саба заводы ашық акционерлік жамғияты. Кукмара Сәудә маркасы вақыт белән сыналган сауыт саба. Герман технологиясы буенча ул Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әргез заманча сауыт сабаны интернет кибет ашыда алырга мөмкин. Алар контактларыңа кергәндә, социаль шелтәләренә кергәндә, кирип чыгасың сайтларда 1-2 табага дип заказ бирәсең. 8 мартка манда, яңа елгамы корпоративка бүләк ясыйсыз үзегезнең якыннарыгызга. Кәмле булганмы? Әле тусаларга антылган. Тусаларга антлагыз, яме. Монда нәрсә килеп чыкканын, нәрсә пешкәнен, нәрсә пешеп чыкмаганын, тызлы булганмы, бурычлымы, җитмәгәнме, җиткәнме, барысын да белербез берничә минуттан. Хәзергә тәмле көрәштә реклама. Менә ул дуслар, килде дә җитте теге вакыт. Дегустациясы торган. Хәзер инде билге булачак, кайсыгыз сезнең шунлап та оста кулинария, кайсыгыз кайсыгызга әле еллар кулинар рецептлар укырга кирәк китаплары. Кайсыгыздан башлыйбыз? Ben minne başlayayım. Tamam minne başlayayım. Ну яшь бит инде. Ришат инде монда ананас, тавык, сыр, күкләп шәдә. Күзләр яна тәмле булган бай. Әйбәт. Берсен дә дим. Тавыкның сөяген генә алып бетерергә кирәк, яме. Көлмә. Абылай бик тәмле, бик йомшак булган. Pişip bitkәнеңдә yeме? Хәмәт пешеп чыккан. Мишәл. Масында карыйсың мısın? Әлбәттә, әлбәттә. Салатта бер яратабыз без. Ya masında var әле. Тулайым салаты белән. Bu полный кораблик. Исемен чыга аталды. Кораблик дип аталды байды. Әйе. Ришат Карабы. Ришат Карабы. Ришат Карабы. Vitaminli salat. Мари Карабы. Kirap bulsa limon salsan bula, soğan aşasan bula ana. Шулаймы? Монда теге кырында суганнар дип Витаминнар, базиликлары да бар. Суганнар да бар. Туршысы да бар. Тагын камалак бересин килә. Ришат алмадым. Бик тәмле салат булган бу. Aşağı pişirgende kolunu yukarı başında. Суган тотып башласаң да булады. Ришат, рәхмәт. Әйбәт. Тузы бераз гына җимешә. Ансыгына. Тузны күбәштерәп, әйе. Tuzunu sep bula. Зыянны диләр. Я. Ринат Рахматуллин. Дубль 2. Салат. Әйте, җиңмәгән инде вакытта җиңмәде. Салаттан башлыймы? Салат освежающий. Юк, салатың, синең салатың аныкына ашаган. Шулай бит. Ну почти. Монда тавык кына юк. Бunda tavuk yok. Bu просто освежающий салат. Җиңелсә салат. Жеңілше салат. Что-то iki kaptın tem aşağıda akırı. Тузы нормада. Normada. Нәрсә нормада? Нәрсә сездә үзгәрәк моның? Әйбәт. Temiz gerek. Юк, тәм үзгәрәк яшады. Синең тавык белән ананас пеште монда табада. Шулай бит? İyi. Табада, ләкин пеште ул әшмәтән эчендә. Шулай бит? Касына башлайсың. Әшмәтән дигән микән ананасы белән бергә ашсың килә. Ананасы да кызды синең. Ha, bana ikisini bir kavar. Бергә кабырга кирәк. Kavup karar mı? Һәм бик матур сибәр әйткәнсең менә әле кемнәр күрми күрсәтәм. Борыш эченә, борышны быжыралап кисеп куеп, шуның эченә тутыргансың. Спитаннар салганнар тәмле. Ой. Şadım öyle. Теге шурпадан күпкә тәмлерәк. Kitele. Әйе. Hey. Күп тапкырга булган бу. Rahmet. Икегезне шәп бәрәңгеләрдән теге без иратлар яратканча зур кисәк белән нема шайтырып. Дайнасın öyle biteli. Kisip aşağı. Бәрәңге гарнир инде ул монда. Şolay. Бу чиракта монда төп өлеше. Әйбәт. Миңа бик ошады. Бик тәмле икегезне. İlk kişiye bedinde itli berengi kirey. Нәрсә дип әйтим? Да, Ринат абый бүген. Тырышкан бүген, булдырган бүген. Миңа инде мин истинлекне монда бер сүзсез бирәм сиңа. Менә бу тавык ананас белән чиктереп миңа күңелемә күбрәк ятты. Күңелемә, телемә, рецепторларыма дип әйтимме? Синеке дә шәп.
Bu sen agar da bunday birni әле birinchi taqir azrim deb aytasan ekan endi. Bu sening uchun 1000 ball, menimcha 1000,5 ball, hatta 2000 darajali bo'ladi. Tushunib ta. Ola ko'shilarning har shaxtani o'ratish. Ya onun tecrübesi kubrak. Sedir ulanda salgan bilan chetir anlatib o'tira olmayman ana. Lekin tamir jitir tamlirak. Biz öğreniriz Allah bilsin. Sen bana tek birde bir şuma mintega agarda jingildim desang da bu mana 1 punt qilamda. Ko'p degani. Chunki ikkizniki de şoma bilan bir tirarak, lekin bir ne kadar istimlik endi men rahatlanib ham bikdeb, ham men o'ylamamcha bik diris deb o'ylayman, berem senga. Ham bo'lagin da eng birinchi senga berdan boshlayman. Bizning sponsorimizdan Topshiribizning general sponsori Ko'kmara Metal Soda zavodi Oshiq aksioner jamiyatidan Ko'kmara Soda markasidan mana shunday toba. Shunday toba rahatlanib pishirilgan, tamli rizqlar pishirilgan, oilani siylarga, bizni qonaqqa chaqirib, bizni siylarga erishib. Seningda tega bizdan to'y bo'lagida bo'lsin. To'y bo'lagida bo'lsin. Da. Ko'pdan uylandi. Motor oila bo'lib baxtli er, baxtli xotin bo'lib motor yashaysiz. Amin inshaalloh. Sen endi biz tilab qolamiz kelajakda. Tog'da kulinariyada o'zining staligini orttirishga o'qituvchilar bor. Shagatit biz har vaqt har vaqt azirligimdir kengash beriga. Sindi hali tag'in kelajakda bizning topshirig'imizda kutib qolamiz. Allah bilsin. Ijodiy o'ngishlar sizga, ijodiy o'ngishlar, to'liq salomatlik, ham endi ta'min rizqlar, foydali rizqlar oshab, yaqinlaringizni siylab, motor yasharga yazsin. Endi esingizga tushiraman qadrli tomoshabchilar, kimlar hozir vaqtda bizni teleekranlardan kuzatib turadi. Qo'yishlaringiz yozib ulgurmadi bugungi qiziqli, unikal retseptlarni siz ularni o'qiy olasiz Irik maydoni gazetasidan. Yozuv indeksi 16886. Shuni bilan do'stlar bugungi topshirig'imiz tamom. Bek zo'r rahmat kelganingiz uchun sizga. Kelajakda uchrashamiz deb ishonamiz. Endi tomoshabchilarimizga zo'r rahmat e'tibor bilan bizni topshiriqni kuzatganlar uchun. Tamli oshib, tamli yashik, tamli kirashni kuzatib boring. Paka.